Keblai pi baro syakatuk kebor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesni kilong. Da kijing hikai ai ke Dream Mission hagi kena balangat haudrok. Baladap harendang kile dakakam. Batdawa ke HANM ban pensange eko company Star Infotech Bantrei HMEECF. Bat mentangin pa syik kubor bakam dunia. Ke Dream Mission ke kenhun bala sandur da ke sorkar jela ban rat ding kong ye udrok bala jelai ha ke jela ha ke jingelam uba Francis Karshiying ha ke nyauterik urumpang ke lepelong ye ke awareness program ban ai jing hikai ha ki kena ki bala ngop bat kerni ha ke jing di drok ki ba minta ki don ha ke jaka sumar New Hope De-Addiction Cum Counseling Center Maudiang Diang bala penyat da ke balang Presbyterian Kasi Jantia Assembly. Hakini ke awareness program. Lawan ban kren bat batai ye ki babon ki pang. Hakis ni ki samla. Kumno ban yeng halagi jong ki kejan. Ban trei ban keta. Bat ban sedang ye lagi jong ki kam ki jam. Haba ki lakot lakia bat ni no nakani ke jaka sumar. Kino hikai negi skul hikai trei ki pakentup ke Don Bosco Technical School, Industrial Training Institute ITI, Don Bosco Youth Center, Meglai Skill Development, bat kiwe. Kila batai kini gisamla ban turshak mat da kajing shlur bat jing kermen, ban trei ban keta, ban smart ban sting, bat kilat kilinti kin sepli ha kajing em jongki. Nalor kata la penshlur ki ban shania hauble na mardon bun ki bre shimet ki seng bhalang bat kita nak sorkar ki ban yarap iki ban yeng hala ki jong ki kejat haba ki kot bat ki mi nang ne. Ha ke jingkren bat uba Francis Karshiying, Mission Director Dream Mission. Ulong ke jingwanra ye kini ke awareness program halor ke vocal additional training ke long ban ai jing hikai ye ki samla lingba kini ki courses ban pet ke ke bagi sengau tenat. Kenang ba anda kilakot na kini ke jingpang kin yo ban sengkam lejong bat ban ailat yaki bikin la ban yeng hala ke jong ki kejat. Syu ha ke jing kren bat wei ni ki kena balakot na kini ke jingpang. Ula pen pau ke jing kemen shibon ban yo kum kini ke jing hikai. Ula ongru bakini ke jing hikai ki a shibon ke jing mentoy ki tu ki samla ki balangat bat ki batrang ban nait ni ki tersim jong kini ke jingpang ban yeng no hala ke jong ki kejat hadin bagi lakon. Software, hardware, filter, kini bayin assemble benda, ini ngikit itiar gitar, nang kenu kejakan, manrat yang man kelahe, maka kenu ketiar kebahe, melak ban kit, melak ban kit yang nu ilang khot, teban benda yang tu nanti binang up tu company simpor, kini ada kerja hikai kenu benda itu itiar. Tang supaya ka dor jong ka drawing ni pandai ka sum tu ka jingwa design jong ka no machine electronics mechanic operator advanced anak-anak ka center ka impact siya mo so maybe nga pa siya hikay kuno ba siya ka shut down just one person or maybe a group of person kita hindi basic na bantim di ba siya diploma ba photography chalo siya group photo lagi siya to okay so dan aprendiz fi pa siya medium close up siya na ni medium close up means but express emotions of you okay long shot maybe some of you ka ban post mo mata ki post jab ki mo so you can take the long shot kung tari hikay basic so graphy pa nibo like lighting equipment kumno use ya kalai ha video kamtam using it imata kolong very demanding and it's interesting even like imata YouTube mo everyone mata dari ki local ngilong hinanang ki concepts kumno being use at advanced videography so hati ki elements being use at advanced videography ki lighting okay kumno ban pinitana utilize so doesn't mean ha hangga classroom doesn't mean bakya bandan ki okay doesn't mean kumki camera mata most of the students kim done so what we use is smartphone filaban na smartphone or maybe if we have a DSLR plus points milling in hikala gimlong facility okay if you have a smartphone hikala ko concepts kung look shot kung look angles kung look movement nation okay movement like kumanta if you done a group am ko ashe mechanic interacting session this is a movement na whatever happens kani dika movement kumanta ka shot long shot vision na do clear look this is a long shot okay they menta fi question to close up jonga maybe emotions jonga ngas shisha about the issue must express so this is a close up so to kidi camera shot kidi ko na fi ban tray lang ki okay then filaban go out
shoot any news like current events, or maybe sports events, or maybe personality events means documentary kan. Maybe mentangi hapan documentary about someone, maybe lu macam, or maybe someone punya feel, maybe stories Syahidin have both inspired so many to your documentary video. Okay, so I like I can cover your test events, and then audiovisual maybe bagi sound, how to incorporate sound have a video, they should mark sound change have a video okay, because when it comes to video production you don't entertainment videos, you don't promotional videos means you can promote maybe this organization, or maybe a product, maybe some of you can name you don't give some more skills, maybe done prejudice masuk jalan baca ni mobile repairing ni just start to feel but prejudice baru barang sam anything, so fila ban promote legend back to stories. Okay, how you do is when it comes to diploma in journalism, what you need to do is you make short videos, doesn't mean very lengthy videos. Yuma, they paling use the phone editing apps. Long convenience, affordable, speed, and user friendly. Yung paling long convenience, mat kapalay CCA, kumbang image ni mah, panglit, like kawan news itu. Hangtong tu hidai, ilaban, cikin dah pundan rio po studio ni akan cakap patri, kilaban edit lembaga phone. Edit lembaga phone, teng dangi edit hi ilaban tip, hano ngalaban cut, hano ngalaban Yuma, ngalaban delete no clip kabang day ban ai orang kat kom ki ethics jong kini ki man kan news ni te kalau pensuk ha you know edit for studio ro on le tang ke ai ka udang ka te categories for of editing apps ki link apps pair pengin edit lang ki bon jat lang baki ingin edit kita gimana edit baik gini ban edit lembag kido deh ulai tu udah way kamu tahu professional apps ubah lawan edit balapan IT kalau pair lawan ate dia baca ngam kak kelarang perang dia lawan adjust ada manually baik de lawan at reset lawan at nadam sedok dia snapshot ban skin biru ban iris KKA na pak mele masking ka balik KKA ram kapan so ke pida nevies yo pan ide yo long comment chat filter kapan so ne long AI generated app de inpush ka video editing app dan InShot, KineMaster, VN, Adobe Premiere Rush kini ki free software ki bagi nak bagi apa Chrome long napok Play Store ngila ni atau itu pan download napok Play Store long ni haban siu kan to ni ba download napok Chrome ide pirated app ting watermark lo undandra de kini ki nana shirang umdan ni mitra nana shirang free ba wa kidan ki effect pair kalau subta kini ba graphic designer Canva ba Pixar long kini apa phone kan Canva pan ilapan download po Play Store ni ilapan use po website kita udah sub the Pixar pan mantam available sure po Play Store you have download po Chrome te mar be pirated apps tolong bunah ki features ilapan yang tu ulong pinja Photoshop min ideas ban blit lat blit lenti kini kena ni ba kin UI ka lawai la dep ni application de ka ila ni yang ala kerja tu te ni wan ni bon ki demonstration mentagin sedang le ikwi demonstration tu ndai dua khumsan ban ai kam ai jam ni ban hikai ki kam kerja ki la ni yang lu ala kerja tu ndai ka khumsan because kadang kau pergi cikik apa dia kadang stigmatization kadang jing syak no ma dikil anak kanu kam kumnu kinyo kam kumnu menu bat ai kam iki menu jani ai iki ma ki kena ki bala no bala ha ni jing pam ni jing stop de na kum missionary ta ma kwa man iu ba ni kwa bat stang so na yin
kum kini ki functions kini kita ini tentang langsung ke decision bagi nu ki functions ke he ka kidon ki forum juga menela users forum kini ki bela ya ina kadi Jepang bagi bela jam bagi bela ya persanggi ban belum man ya akan di ban light na kadi Jepang te nak kadiang tuna ko ban ngin sedang nayi ngin encourage ki te nishim gue decision baru ki functions bahe jumi office making meetings kin pinbet ki nakanya kan negara users forum kin pinbet ya kan bam tadi iki snacks kini event.com shi pinbet dokumentasi wala kerpa iki kila pinbet snacks ki ngin sa gisa submit bill changi ngin sa jingkumu jokani oleh tamat mungkin kamai bisa ndai ban pedi ba new shania ni wikwa men support lagi makin yo men yang halang gitu jat na kwa pergi dapat doksa ya ki brio borokai na kermen makiwe ki business concern so la shai kini khna ki mandala shubu ki learn ya kan no skills ki makiru kin plate nanti kini na kinum non kata kacing pi hoji de no mun na wa wan na tu background ni mla macam ya kita ingin kwa penjai kata kajing skop aja ni Hỏi jing pang mo hỏi te phila man tai ke jing yi jing phi ha be ba kan ka program ka pelong ta singi hadu kan do thai ka la ban ka sta kata jing kala ka yarap shibon hi namar ba kadang dan hapo kalong ba kimpadat sotho am ban le yu shabar te dan kum jini pa ka spark some interest in them out, before they go out te kabyang kanika initiative ba ishim na kanika project dream project and ngoba ka kan say so hi namar ba ngai khna kim khamdan interest hi and kidai ki certain things ba ki kum khna kum manging ya khamlong interested in and ki bon ki khna hane ba kham tream ya kata kam shed ki don ba tream man shed ban chna ki mobile so it is a very good initiative on their end kina kala jing phi kana I mean sim nan ki wei ba kinang one khmat is ba kan one kini ki program kham ba kan tip isha kam no kata ka jing khang ba ka sarkar ka don ban ki la ka jing kala ka don na Kibriu kibasyong hakshinong hasenda ka klau sorkar ha songsak reserve forest kila kedang badap harendang haba kila ut don bapatiaw ya ka jingjur ka jingtu ding ban jing penjulor ya ka klau sorkar ka badon ha songsak Bun sin kila ut shikibor bapet ya ka forest shaki menteri ka sorkar bat shikibor sanchar district Henry Baro kilong le no Hakan nyau terik rempang kilo yo bat ia kawe ka kali ka bakit ding tu na kini ka klau bat kila wiang ding mardor ya ka. Kini kishnong kiyo jing shipun na kini ka klau ka bakin rei de ki jur klau bat ka badap de ki sim ki do ki marat ki mering ka ka wa ka bakhoy basuba bat ki ha ka sukasan ka kot ka kya. Ka jing jur ka jing pengat ding na kini ka klau de ki nong khayitu ki pat ba ki ding ba slem kini ka klau kan sasalen no. Kumta kila shim halaki kti ban yadai kini ka klau na kinong tu ding ki bakentup ye ki majon he spa. Ki pat ba ki ting balada la selen ki lum ki wa na kini ka klau kin don jaka ban let shong shawe pat. Mình thôi thôi tôi ném à. Tan ping isa. Tulong sa tikaya. State jab ni boho sa gupa ko. Jok tana gari bor gumuk su cepat ini kau tahu. Kata jok. Plan jok tengah ada timba gini garis wah. Namen jok man po. Ya bulan belum takan po. Bor. Bos kian yang sukat budak ko. Ya gari ancam. Kau sijap di gari ko. Makin ni ra. Ya, illegal ni. Illegal. Jadi aku ngai yara man. Sulinga. Sungsak state jab ni bor ko sa gupa. Han bagat yo na ya, di bagat yo na ya. Han ko sa bala. Pa itu na mo. Hatta na naman mo ton. Kinong ilam bat kidukot ka new trip a chick national movement HANM sengkmi
Ha kejingelam usamla bawan nong seat Vice President. Ha kenyo trik rempang, kele kendo eu Chief Engineer CE jang Miglay Electricity Corporation Limited MEECL, ban panjing syai halor kejingyo kontrak ke Star Infotech ke company na Barjala ban trei ke project Revamp Distribution Sector Scheme RDSS, bala Beijing lut da ke sorkar pedeng. Usamla bawan nong sit ha bakren chikinong thok khubor uloong bakaseng kadap da kajing sngow diaw ban tip na UCE bapet ke ke project bakate ke company ke yo ban pentre ke project klem da penbiang ya ki kot kisla kaseng HANM ke penremru ya ketenat MEECL ke bala aikam ya ke company klem da kot tender ya ki terajela kumtau le thu bana kaliang kaseng kalabat ha UCE ban pensang ye no shisendon ye ketika company tat hadu bakan da penbiang shwa ye ki kot kisla batlada kamla kaseng kadawa ban kot tender da kawai ban ai ban tre de kibriu na kejela katkum kejinge thu usamla bawan nong sit ye ketika project la pentre hakaleng kejela Hajantia la pentre de kitrajela kat bah East Khasi Hills, Southwest Khasi Hills bat haribhoy la ai contract ha ke company banabar jela ulaong. Ai ka tandar ni kong kasi. Ha ngimte ba ni ni BC ngimte nen kong do aja ka tandar bon kasi sungi. Ta katawa pa penso dia ba penso si ka sekolong ba bersih ha bangi pa sya borok kam pa jela jungi. Yo be bar jela. Dia kalong kaniba kalong keki ka papaduk musim kanya ki padok pasam jengi kibodon ni kabor bagbodon ni kalat berteh hikam dan nomor ba pi nomor kasengi ka bam shoglikti kaseng patrai na pos por ba ngajukran na pos por kiwi pat kibru ba habawan kanu project den kong ban asai kam ajam sai kui jengi nomor pi lada pi dari company company gen dari kiwan kubri sini siapa rajungi kini banan ko sabab yang berkumjul lada company ka MCL la ka ai tanda kasih jengi ban trai dia kam teng ngi skem ngi iru ba sibun kiasi ki samlaji ni kami ajam ning ba ka skim teng ada wan benabar kasi benabar ratri benabar bajala teng ki kasi jungi kami ajam kibabun bela pas kibla tibet qualify kibla fit beltre kami tikal hai kamu nu project kibabun ndela da posi pi da pi ai pan bani kita kar takamut ba kasi jungi bu ka kam beltre salia beltre bekar beltre kar kim jukot ki kasi beltre kam juki kistre bi kiwara bi bru nabar teng kiwara benabar ki bru nabar jokiru ya pai kontre po jala jungi kemban ni liberation kemban ko sabab yang ada pi iPad yo kasih jungi na po jala jungi ni basibun kam kasih yo kambi kun samla yok bi lok pa abatai project de kam tak ni project di behe project belamang tak klur ning ba ka scheme na po central po ministry dengan susai ba mentang ya kan bat ni chief engineer ba di pek ni project tengi ong ba kada pi sara pi mla bantu biang ba kisah buat kisah ke babiang ba pi mla bantu biang ko sah po laisi sursi kada kasih dulu ni loy ban kadap ini company project kadap ini company ba sange no pat pidi ban di tendar biang ban ai no kasi jungi balak ni kam teng kolong ba pi teng kolong ba kapeduk mesin pen sama jungi mateni kam samtam ki brig balak ni kam bat komeru ka ba pensudukan kaseng ba habangi keli bat ni song banya keren bat ni uci engineer ba jadi ni kam ni ong ni pan ko sa ba biang jungi company ong ai ka relation ai ke relation jungi tre joki ai ko sa ba biang ba haba kontre ke jala jungi samtam ki company ba di biang ko sa ba biang ni su sai ba kalang jungi uci engineer umla ban pensai uang ba apsang in pet wat ko sa ni sto ba ngani kam dong kam kapat biang yang tak ni bajra ba tre ba kim don ko sa ba biang kala kaseng ni pensai ban ong ba direct yung ba jadi mas sangat ni akam mana kaseng kapat sangat ni akam menurut tasni dari project DSS project scheme ding baka MCL bagi apa sangat ni akam ba tak haduk ban penbiang ko sa ba biang dan ngiru selawan selawan tay biang ni kam bakul kaseng selawan play biang ni yani ka project muta kat ba pala penbiang ikut sa ba biang lang kaseng don kasing la arai bagi ong direct yung chief engineer yang ba soba sa borom ni karpa pi ba rumah tasni pin sangat uswan ni kitrai tak ada ucap biang ko sa biang bat rangis tu ada auto berapa umla biang ko sa biang dia kod itu biang masih sempat ai no sukong saya kasih ki project hai ke putrai to habai di beli company ma ni ka company adi ka project adi SSA atau adi SSS project ya kan ini gadan lagi kita ka kada kalau kau bat dak itu ki kubor ngilapoy siya kabakot tat haduk ping desham biang kublay shibot